Hello everyone. Mwese I'm so happy to have this chance to share the word with all of you. ndanezerewe kusangira namwe ijambo ry'Imana. It's such a blessing to meet in this time of sharing the word. Ni umugisha ukomeye guhura dusangira ijambo ry'Imana. I believe God is happy for us to share his heart and learn about his word. Ndizera ko Imana inejejwe nuko duhura tugasangira ijambo ry'Imana n'umutima wayo. Let us pray as we begin. Reka dusenge dutangire. Dear our Heavenly Father, we thank you for this moment. Data mwiza mwije tugushimiye aka kanya. Lord, we are the people who do not like the things of God. Nyagasani turi abantu bakunda iby'Imana. But Lord, you have prepared this good chance so that we can learn your heart. Ariko mwami waduteguriye umwanya ngo twige umutima wawe. Lord, when we live being separated from you, iyo tubayeho dutandukanyijwe nawe, that's the beginning of all misery. Bari intangiriro y'ubuzima bubi bwose n'agahinda. But through this time we believe that we can be reconnected to you once again. Ariko binyuze muri akanya twizera ko twakongera guhuzwa nawe. I pray that you guide all these sessions. Ndasenga kugira ngo uyobore iki gihe. Let the Holy Spirit work, Lord, to reveal your providence and your will upon our lives. Ureke Mwuka Wera akore kugira ngo ahishure ubushake bwawe n'imigambi ufite ku buzima bwacu. We believe that you'll be with us up to the end. Turizera kubana natwe kugeza dushoje. We thank you, Father. Turagushimye Data. We pray all these things in the name of Jesus. Byose tubisenze mu izina rya Yesu. Amen. Amen. So continuing on from last time, reka dukomereza aho twasubikiye ubushize. we are discussing about, the meaning of life. Twakomeje tuganira ku gisobanuro cy'ubuzima. So when we live in this world, Satan cheats us. Iyo tuba mu isi Satani aradushuka. And just we follow our thoughts and our opinions. Tugakurikira ibitekerezo byacu n'imyumvire yacu. Even though we are ignorant about so many things in the life. Nubwo hari byinshi tutazi mu buzima. But we try to make a good plans. Usanga tugerageza gushyiraho imigambi myiza. We try to choose the best things by ourselves. Tugahitamo ibintu byiza. But now we come to find many problems and hardships in our life. Ariko tukaza guhura n'ibibazo n'ubundi n'ingorane mu buzima. Most people don't know how to overcome them. Hari benshi batazi ko ibyo babinesha. This is why they cannot help but to fall into misery. Bituma bagwa mu buzima buteye agahinda. Those whose hearts are very weak, they end up, committing suicide. Abafite imitima yoroshye bo birangira biyahuye. Others, they are just, indulged in addictions of drugs, alcoholism and so on. Abandi bakishora mu biyobyabwenge cyangwa se mu nzoga n'ibindi. However, when we come to realize the purpose of our life, ariko iyo tumaze gutahura intego y'ubuzima, our life can change into a beautiful way. ubuzima bwacu buhinduka ubuzima bwiza. So last time we spoke about, the creator who is God. Ubushize twavuze ku muremyi wacu ari we Mana. So the Bible says that he's the one who made all things. Birivuga ko ari we waremye byose. And now he made them with a clear purpose and clear reason. Kandi byose yabiremye afite impamvu n'intego isobanutse. However, when we are ignorant about that, igihe tutabizi ariko we establish our will. Twimika ibyo twe dushaka. We just establish our desire. Twimika irari ryacu. But human beings commit a lot of mistakes. Ariko umuntu akora amakosa menshi. Because we are not wise enough to plan our life, beautifully. Ntabwo dufite ubwenge buhagije bwatuma dutegura ubuzima bwacu neza. So God wants us to rely on him. Imana ishaka ko tuyishingikirizaho. And with his wisdom, hamwe n'ubwenge bwayo, we are able to live overcoming all troubles and challenges of life. Tubasha kubaho tunesha ingorane zose n'amakuba y'ubuzima. However, the Bible shows that there is another existence. Ariko biritwereka ko hari ukundi kubaho ku kindi kintu. Which is the devil. Uwo ni umwanzi Satani. And the devil wants to erase, God from the hearts of people. Satani abashaka guhanagura icyitwa Imana mu mutima w'umuntu. And he wants to take place and establish himself in the hearts of people. Kandi abashaka gufata uwo mwanya ngo yiyimike mu mitima yacu. Satan has been dominating our life, from the time of Genesis chapter 3. Guhera mu itangiriro ibice bitatu, Satani yakomeje kwigarurira ubuzima bw'abantu. He gives us his thoughts. Aduha ibitekerezo bye. His understanding. Imyumvire ye. And so many people follow them. Abantu benshi ibyo bakabikurikira. Thinking it is theirs. Bibwira ngo ni ibyabo. However, the Bible reveals all these things to us. Ariko birayiduhishurira ibi byose. So I hope that in these lectures you can dive into the Bible and catch and discover, the heart of God and the schemes of the devil. Niringiye ko binyuze muri ibi byigisho twakwinjira muri Bibiliya tugatahura ibigoyi cyangwa se ibishuko Satani adutega. So when I was in school, nari ndi mu ishuri, because of some friends, sometimes we used to do
many things which were illegal. hamwe n'inshuti zanjye twajyaga dukora ibintu bitemewe n'amategeko. We could sneak out of the school without the permission. Twajyaga dusohoka hanze tudahawe uruhushya. Many times we could drink alcohol instead of being in the class. Inshuro nyinshi tukinywera inzoga aho kuba mu ishuri. So one day I regretted in my heart. Umunsi umwe naje kwicuza. Why am I wasting my time? Ese kuki ndi gutakaza umwanya wanjye? Why am I wasting my parents, like a dedication? Ese kuki ndi kwangiza kwitanga kw'ababyeyi banjye? Now one day this kind of regret came to my heart. Umunsi umwe kwicuza nk'uku kwaje mu mutima wanjye. So and I wanted to change into a good student, into a good boy. Ndashatse guhinduka umwana mwiza. So now I chose the way to go to the church. Nahisemo kujya mu rusengero. Because I thought now if I begin to go to church, at least I will change like my colleagues who are born again, who received salvation. Numvaga ko ninjya mu rusengero nzahinduka umwana wavutse ubwa kabiri nkabaho nk'umwana mwiza. So this is how I made a decision in my heart. Uku niko niyemeje mu mutima wanjye. So I changed some of the bad behaviors I used to have. Nahinduye imyitwarire mibi najyaga ngira. And I began to attend the church and do different works of the church. Natangiye kujya njya mu rusengero ngakora imirimo itandukanye yo mu rusengero. And I wanted to believe in God with all of my heart. Numvaga nshaka kwizeza Imana umutima wanjye wose. So I hope you understand this point. Niringiye ko mwakumva icyo ndi kuvuga. All that came from my own decision. Ibi byose byavuye mu kwiyemeza. I'm the one who determined. Ni njyewe wabyemezaga. To believe in God. Ngo nizere Imana. And to be like other students who are changed. Ndashaka kuba nk'abandi banyeshuri bahindutse. So since I'm the one who decided. Kubera ko ari njyewe wabitagamo. I had to work very hard. Nagomba gukora cyane. In order to be like a good believer. Kugira ngo mbe umwizera mwiza. So I was trying so many different things. Nagerageje ibintu byinshi. But one day emptiness came to my heart. Ariko umunsi umwe umutima wanjye numvisha ari mu busa. I expected to be righteous. Najyaga nitega ko naba umukiranutsi. I expected that I'll be holy and overcome the judgment of God. Numvaga ko nzaba wera nkanesha urubanza rw'icyaha mu mutima wanjye. However, whenever I could stand before the judgment of God. Ariko igihe cyose nahagararaga imbere y'urubanza rw'Imana. Still I felt something is lacking. Numvaga hari icyo mbura. I can't dare to say that I have overcome all of my sin. Sinashaka kuvuga ko nanesheje icyaha. Still, there is this guilt and condemnation of sin in my heart. Buri gihe numvaga mfite urubanza rw'icyaha mu mutima wanjye. But I didn't know what was wrong. Sinari nzi ikitagenda. But now what I want to say is, icyo nshaka kubabwira ni uko true faith does not come from determination. Kwizera nyako ntabwo kuva mu kwiyemeza. I do not blame myself. Ntabwo ninenze. Because that is what I was taught. Kubera ko ibyo nibyo nari narigishijwe. Even so many people they are taught today. Hari na benshi bakigishwa nk'ibyo. Decide to make a change in your life. Uyu munsi baracyabyigishwa bakagerageza guhindura ubuzima bwabo. From today you make a decision. Guhera uyu munsi ufate umwanzuro. Make up your heart and stop these things and try to do these things. Uramenye ntuzongere gukora ibintu binebi ubihagarike. Decide to believe in God with all of your heart. Ugomba kwemera kwizeza Imana umutima wawe wose. Decide not to skip this church service. Ugomba kwemera kutajya usiba amateraniro. Decide never to commit sin anymore. Wiyemeze rwose ntuzongera gucumura. Now people's faith is based on the decisions they have made. Kwizera kw'abantu kwa gushingiye ku myanzuro bafata. Their own commitment. Ibyo biyemeza gukora. However, in the process as they are trying to do that, ariko mu gihe bari kubikora, still they met many challenges. Bakomeza guhura n'imbogamizi. They do not get the results they expected. Ibyo bari biteze si byo babona. Sins increase in their life. Ibyaha birushaho kwiyongera mu. Still they have conflicts with other people. Ugasanga baracyagirana amakimbirane n'abantu. They really wonder why such things happened, yet they believe in God. Babibaza bibabaho nubwo bizera Imana. Some of them decide to quit their faith. Hari abagerageza kugira ibyo bareka. And even those who don't quit, n'abatabiretse, they decide to remain in confusion continuously. Bahitamo kuguma muri urwo rujijo iteka. However, the Bible shows, the true faith and the wrong faith.
ariko birayitwereka kwizera nyako no gupfuye. True faith is not just us deciding, us determining. Kwizera k'ukuri ntabwo ari twebwe tukwiyemeza cyangwa se ngo tubifateho umwanzuro. I've heard the testimonies of so many people. Nagiye numva ubuhamya bwa benshi. Now they say that one day I took a decision Baravuga bati umunsi umwe nafashe umwanzuro to believe in God and to quit sin. niyemeza kwizera Imana no kureka ibyaha. They don't understand what they're saying. Ntabwo baba bumva icyo bashaka kuvuga. You know, believing in God is not something that come out of our decision or our determination. Kwizera Imana ntabwo bituruka mu kubyiyemeza. If it begins without, ari aho ngaho bihereye, now it goes up to a certain limit, bizagera ahantu rwose bitarenga, and the result will be two. Umusaruro wabyo uba ibintu bibiri: Either you give up and quit, urabiheba ukabivamo, or you keep that struggling but without having assurance, cyangwa se ugakomeza guhatana ariko nta cyizere ufite, without peace in your heart, nta mahoro, without righteousness. nta gukiranuka. However, the true faith, ariko ukwizera nyako, God never asked us just to believe in Him, ntabwo Imana idusaba kuyizera gusa, but God told us first of all to know Him. ahubwo Imana icyo yatubwiye ni ukubanza kuyimenya. When you know God clearly, jya umenya Imana nyabyo, you cannot help but to have like a true faith. nta mahitamo ugira, urizera. Think about it. If you just meet, a stranger on the street, Tekereza uhuye n'umuntu utazi mu muhanda, you don't know them, ntumuzi, and then he just tells you, please borrow me 100,000 francs. akakubwira ati nguriza ibihumbi 100 by'amanyarwanda. Don't worry, maybe after 1 week we shall be able to meet here once again. ati By chance. nubigiraho impungenge rwose mu cyumweru gitaha tuzongera duhurire hano. By chance, and I will pay back your money. ati kandi niduhura rwose nzayakwishyura. Just trust me. ati wanyizera. Next week again we shall meet here. mu cyumweru gitaha tuzongera duhurire hano. And I'll pay you back 100,000. nzakwishyura ibihumbi 100 byawe. Would you believe in him? ese ko kuzamwizera? This person you have just met them for the first time. n'umuntu uhuye nawe mu muhanda bwa mbere. Let's say you decide and you determine with all of your heart to believe in him. reka tuvuge ko wiyemeje kumwizera. Will you believe in him and give him that money? ese ko kuzamwizera umuha ayo mafaranga? I don't think so. ntabwo ariko mbitekereza. There is no one who can dare to say that, yeah, I will just believe him and give it to him. nta n'umwe wavuga ati reka mwizere rwose unyamuhe. Why? kuki? Because you don't know him. kubera kutamuzi. You cannot just trust someone that you don't know. ntabwo wakwizera umuntu utazi. But now let's take an example. This is your neighbor. ariko reka twibaze ko ari umuturanyi wawe. So all of a sudden you meet him on the street. muhure ku muhanda. And he tells you, oh, so and so, please, I have a problem of money. akubwira ati kanaka rwose mfite ibibazo by'amafaranga. If you can just borrow me 100,000 francs. uramutse ugurije ibihumbi 100. After 1 week I'll come to your house and pay it back to you. mu cyumweru gitanza yakuzanira mu rugo nyakwishyure. This person is your very close neighbor. kubera ko ari umuturanyi wawe hafi. You have known each other for so long. muziranye ibihe birebire. Even you know his relatives. uzi abavandimwe be. And it's not the first time you have borrowed him money. si n'inshuro ya mbere akugujije amafaranga. Whenever you borrow him money, he repays back, at the promised time. kandi igihe cyose wamugurizaga yagusubirizaga igihe mwumvikanye. His working place. uzi n'aho akorera. So if you know him very well, uyu kuko umuzi neza, and because you know him, as an honest person, kandi ukaba uzi ko ari umuntu w'umunyakuri, of course it is not difficult to lend the money if you have it. mu gihe ufite ayo mafaranga ntabwo byakugora na gato kuyamuha. So I want you to understand this principle. iri rero ni ihame nshaka mwumva. The true faith, is built, on the true knowledge. kwizera nyako kuba gushingiye ku bumenyi bw'ukuri. Now, even in the Bible, God did not ask us just to decide, and determine in our heart to believe in him. no muri we ntabwo Imana yadusabye kwiyemeza kuyizera. Because God knows that, we cannot have this faith. Imana izi ko twebwe tutabasha kugira kwizera. So we can read one verse in the book of Hosea. dusomye icyanditswe kimwe mu gitabo cy'umuhanuzi Hosea. Hosea chapter 6 verse 3. Hosea ibice 6 umurongo wa 3. We'll just read one verse. turasoma uwo murongo umwe gusa. Hosea chapter 6 verse 3. Hosea ibice 6 umurongo wa 3. Let us know, let us pursue the knowledge of the Lord. His going forth is established as the morning. He will come to us like the rain, like the latter and former rain to the earth.
dushishikarire kumenya, tugire umwete wo kumenya Uwiteka. Azatunguka nk'umuseke utambika nta kabuza, azatuzaho ameze nk'imvura y'itumba isomye ubutaka. Yes, now here the Bible is saying, let us know and let's pursue the knowledge of the Lord. Biravuga ngo dushishikarire kumenya, tugire umwete wo kumenya Uwiteka. Who is saying like this? Ibindi bivuga, God is the one who is speaking unto us. Imana niyo ubwayo iri kutubwira ibi. God is not saying, you try to believe, you determine your heart and you decide to believe in me. Ntabwo Imana iri kutubwira ngo mugerageze mwiyemeze mu mitima yanyu kunyizera. Just like how many people do today. Ngo abantu benshi babikora uyu munsi. But God is saying, let us know and let us pursue the knowledge of the Lord. Imana iri kuvuga ngo dushishikarire kumenya, tugire umwete wo kumenya Uwiteka. Why is he saying like this? Kuki tubwira ibi? Because when we know God properly, iyo tumenya Imana neza, we cannot help but to believe in him. nta mahitamo tuba dufite, turayizera. Now God made sure so that he sent us the Bible containing his word and his heart. Imana yakoze ibishoboka byose ngo iduhe Bibiliya irimo ijambo ryayo. And God spoke about himself in so many ways in the Bible. Kandi Imana yagiye yivuga inshuro nyinshi muri Bibiliya. By reading the stories of God in the Bible, igihe dusoma izi nkuru za Bibiliya rero, we get to know exactly who God is and how he is. tumenya neza Imana iyo ariyo, tukamenya Uwiteka uwo ari we. And from there we are able to acquire the faith to believe in him. Icyo ni cyo gihe dushobora kugira kwizera Imana. Now in the Bible God wrote how he promised so many different promises. Muri Bibiliya Imana yanditse amasezerano menshi. So one day God promised to Abraham, umunsi umwe yasezeranije Aburahamu, hey Abraham, you are getting so old. Aburahamu, dore uri gusaza. Even your wife also is past of age. Dore n'umugore wawe rwose arashaje. But still I'll give you a son. Ariko nzaguha umwana w'umuhungu. Oh God, how possible is that? Ati se Mana, ibyo bishoboka bite? No one ever begot a baby, after passing the age. Ntawigeze abyara amaze gucura. Abraham and Sarah could not understand. Aburahamu na Sara babasha kubyumva. But God wanted to teach them who he is. Imana yashatse kubigisha iyo ariyo. Yes, that is impossible. Abuti ibyo koko ntibishoboka. It has never happened. Ntibyigeze binabaho. But for me, I am the Almighty One. Ariko njye ndi Imana ishobora byose. God wanted to teach him that there is nothing difficult for him. Imana yashatse kubigisha ko iyo nta kigora. So that's why when Abraham was 99 years old, rero Aburahamu agize imyaka 99. at that time his wife was 89 years old. Icyo gihe umugore we yari agize 89. There is no such couple that has ever made a baby. Nta mugabo n'umugore bameze gutyo bigeze babyara umwana. Even this is not possible biologically. Ntabwo ari ibintu bishoboka ku bigendanye n'ubuzima. But as God promised, next year Abraham and Sarah begot a baby. Ariko nk'uko Imana yasezeranije, umwaka wakurikiye rwose Aburahamu na Sara babyaye umuhungu. So we are able to find such a story in the Bible. Inkuru nk'iyi tuyibona muri Bibiliya. And out of it we are able to learn that God is the God who never lies. Mu nkuru nk'iyi twigiramo ko Imana ari Imana itabeshya. Again, from this story we are able to learn that God is almighty. Kandi tukamenya ko Imana ishobora byose. Through this way we get to learn God one by one. Muri iyi nkuru dushaka kumviramo Imana, tukagenda tumenya Imana kimwe ku kindi. Also God promised the children of Israel, ubwo yasezeranyaga Abisirayeli, I will deliver you from the bondage of Egypt. yarabwiye ati rwose nzabakura mu bubata bwa Egiputa. They had spent more than 400 years in the land of Egypt in the bondage. Bari bamaze imyaka isaga 400 mu bubata, mu buretwa. Now they are not powerful enough to come out of that bondage. Nta mbaraga bari bafite zo kwisohora muri ubwo bubata. Because the king of Egypt was more powerful than them. Umwami wa Egiputa yari umunyembaraga kubarusha. However, as God promised the children of Israel, ariko nk'uko Imana yasezeranije Abisirayeli, using the 10 plagues, God defeated Pharaoh and all the armies of Egypt. Imana yakoresheje ibimenyetso 10 inesha Farawo. Clearly, as God promised, it was fulfilled and the children of Israel came out of Egypt. Nk'uko Imana yari yarasezeranije, yabashije gusohora Abisirayeli ibakura mu Egiputa. So when you read such stories in the Bible, inkuru nk'izi zo muri Bibiliya uzisoma, you are able to learn that God is almighty. ubasha kwiga ko Imana ni Imana ishobora byose. And God does not lie.
Imana ntibeshya. Now, in so many ways like this, we can learn that, God is powerful. Mu buryo bwinshi kandi mu nzira nyinshi tubasha kwiga ko Imana ishobora byose, ifite imbaraga. Then after knowing him exactly, iyo tuyimenye rero neza, we cannot help but have faith towards him. Nakabuza turayizera. Just as I told you in the example, niko nabaha urugero. When you meet someone that you know very well, igihe uhuye n'umuntu uzi neza, he's a honest person. ni umunyakuri. He always keeps his promise. buri gihe ibyo yavuze arabisohoza. You know where he lives. uzi aho aba. Even his working place. uzi n'aho akorera. To trust in him is not difficult because you know him. kwizera uyu ntibyakugora kuko uramuzi. In the same way also, nicyo kimwe rero, the true faith that we should know, kwizera nyako dukeneye kumenya, the true faith we should have, ukwizera k'ukuri dukeneye kugira, it should be based on us knowing clearly who God is. ni kwa kundi gushingiye ku kumenya Imana iyo ariyo. But when I didn't know this, mu gihe ntari nzi ibi, I just determined by myself. napfuye kubyiyemeza gusa. I decided to have a strong faith. niyemeje kugira kwizera guhamye. But this faith could crumble, very soon. ariko bidatinze kwahitaga kwangirika. And I just fell into the dilemma, into confusion. narongera nkagwa mu rujijo. Does really God exist? ese uko ko Imana ibaho? I believed in him with all of my heart. dore nayijeje umutima wanjye wose. Surely he's unfair. dore rwose ntabwo ari nyakuri. Because even though I pour much effort, nubwo nashyizemo umurava mwinshi, instead of me only experiencing blessings in my life, aho kugira ngo impe imigisha mu buzima, many times I'm disappointed by him. inshuro nyinshi irantenguha. Even I'm a sinner, I always live in fear and condemnation. ndi umunyabyaha, buri gihe mbana n'urubanza rw'ibyaha no kwiciraho iteka. Why did he make it so that to go to heaven is very difficult? ese kuki yatumye kujya mu ijuru binduka ibintu bigoye? If he's the God of love, nimba ari Imana idukunda, he should have made it so easy. iba yarabyoroheje. Such complaints were filled in my heart. kwinuba nk'uku kwabaga mu mutima wawe. Surely I was in a total confusion. nari ndi mu rujijo rwuzuye. I hated the churches so much. nangaga itorero cyane. Especially I also I despise the people who believe in God. naje no gusuzugura abizera Imana. Many times I was ashamed to hold the Bible and to walk with the Bible in my hand. inshuro nyinshi nagiye ngira isoni zo gufata Bibiliya ngo ngendane. I thought if my friends see me, they laugh at me. numvaga ko abantu nibambona bazanseka. So this is how I lived in my faith life in total confusion. uku niko nabaye ubuzima bwo kwizera Imana bw'urujijo. However, as read here in the book of Hosea chapter 6 verse 3, ariko nk'uko twasomye muri Hosea ibice 6:3, the Bible says, let us pursue the knowledge of the Lord. biravuga ngo dushishikare kumenya Imana, tugire umwete wo kumenya Uwiteka. Then what will happen? ngo bizagenda gute icyo gihe? His going forth is established as the morning. ngo icyo gihe azatunguka nk'umuseke utambika. He will come to us like the rain, ngo nta kabuza azatuza ameze nk'imvura, like the later and former rain to the earth. kandi ngo azaza ameze nk'imvura y'itumba isomye ubutaka. After we know God, iyo tumenya Imana, he will come to us, as the rain. iza mu buzima bwacu nk'uko imvura y'itumba isomye ubutaka. Has it ever rained when you are outside? ese imvura yigeze igwa uri hanze? If you are given this test, uramutse wawe ikizami nk'icyo, you go outside when it's raining so much, ngo ujye mu mvura nyinshi iri kugwa, and do your best so that the drops may not reach you. kandi ukora uko ushoboye ntihagire igitonyanga kikugwaho. Can you do it? ese wabishobora? It's not possible. ntabwo bishoboka. So here the Bible is trying to tell us, icyo bigerageza kutubwira aha, after you know God precisely, ukimenya Imana neza, there is no way you cannot have the true faith. nta buryo rwose wabura kwizera ko kuyizera. Even if you don't want to believe in him, nubwo utaba ushaka kuyizera, you believe in him, obviously. ntibizwi neza ko uzayizera. Sometimes when we are preaching the gospel, rimwe na rimwe tubwiriza ubutumwa bwiza, there is this very complicated questions I used to be asked. hari ikibazo gikomeye bajyaga bambaza. Hey, how can you preach the gospel to someone who does not believe in the Bible? bati se wabwiriza gute umuntu utizera na Bibiliya? They say you meet someone, they deny the existence of God, they don't acknowledge the Bible as the word of God, then how can you preach to them? uhuye n'umuntu ntiyemera ko Imana ibaho, ntiyemera na Bibiliya, ese uzamubwiriza gute ubutumwa bwiza? Now, this question used to challenge me so much. iki ni ikibazo cyajyaga kingora. But one day, God allowed me to look back
ariko umunsi umwe Imana yanyemereye gusubiza amaso inyuma and see how I myself I came to meet the true faith. ndeba uko nanjye nahuye no kwizera nyako. As I told you, I reached a point whereby I denied God, even I hated the Bible. Nuko nabibabwiye nageze ahantu numva nanze Imana, numva nanze na Bibiliya. But how come today I'm testifying of the Bible now? Aza kucyungu noneho mpamya ibya Bibiliya. Where did I get, this heart to accept the Bible even though I was distrusting it? Ese umutima wo kwemera Bibiliya nawukuye nubwo nari narayanze. So that's how people ask. Uku niko abantu babaza. How can you preach someone who does not acknowledge the Bible? Bati se wabwiriza gute umuntu utemera Bibiliya? There is no other way. Nta bundi buryo. You should still guide them into the Bible. N'ubundi uzabayoboza Bibiliya. Let me ask you this question. Mbaza ikibazo. How can you treat the patient, who does not take medicine? Ese nk'umurwayi udashaka kunywa imiti uzamukorera iki? Is there any way to treat them? Ese hari uburyo wamuvura bundi? There is no other shortcut. Nta yindi nzira y'ubusamo. For them to be healed, kugira ngo bakire, they should take the medicine whatsoever. Byanze bikunze bagomba kunywa imiti. Even if he does not have a trust in that medicine. Nubwo yaba atizeye cyangwa adafite icyizere cy'iyo miti. Even if he does not acknowledge the medicine. Nubwo yaba atayemera. But once he takes it, aramutse ayifashe, still the medicine will work in him. N'ubundi iyo miti izakorera mu mubiri we. And he will be healed. Azakira. Even if he was hesitating. Nubwo yaba yari yanze cyangwa ashidikanya. Even if he hates that medicine. Nubwo yaba yanga. But once he takes it, aramutse ayifashe, now the medicine will do its work. Iyo miti izakora akazi kayo. Now people do not believe in the Bible. Abatizera Bibiliya rero, how else can you preach to them? Wababwiriza mu buhe buryo bundi? There is no other way. Nta yindi nzira. Apart from introducing the Bible to them. N'ubundi uzabasobanurira Bibiliya. They need to be guided into the word of God. Bagomba kuyoborwa mu ijambo ry'Imana. Because the more they listen to the word of God, uko barushaho kumva ijambo ry'Imana, the more they get to know God in the well, niko barushaho kumenya Imana neza. Automatically, even if they don't want, the faith will be born in their heart. Kandi byikoze nubwo batabishaka, kwizera kuzavukira muri bo. It's not that Abraham was believing in God from the beginning. Abrahamu nibivuze ko yizeraga Imana bigitangira. In the beginning he had distrust. Mbere yasuzuguraga Imana ntiyayizeraga. Him and his wife, they could laugh at the word of God. We n'umugore we rwose basetse ijambo ry'Imana. How can that be? Ibyo se bishoboka bite? We are past of age. Twebwe twarenze uruhombero. But you see, still God kept speaking to them. Ariko Imana yakomeje kuvugana nabo. And now the more they were learning and knowing who God is, uko barushaho kwiga no kumenya Imana iyo ariyo, even if they were full of distrust, nubwo bahoze buzuye kutizera, one day they saw them, making a baby. umunsi umwe bibonye babyara umwana. Now they were convinced by God. Uku niko Imana yabemeje. Surely God is true, even though we have been distrusting him. Bati nubwo tutizeye Imana, ariko Imana ni nyakuri. In the beginning, even Moses, he was against the word of God. Na Mose bigitangira yanze ijambo ry'Imana. How can we be liberated from Egypt? Ati suko kurabona twakira amaboko ya Farawo gute? Please send someone else. Ngahatuma undi. But God taught them that he is almighty. Ariko Imana yabigishe ko ari Imana ishobora byose. And they ended up believing in him. Byarangiye bayizeye. So all of us, we need to learn God. Twese tugomba kwiga Imana. We need to pursue the knowledge of God. Tugomba kugira umwete wo kumenya Uwiteka. In other words, we need to learn the Bible. Mu yandi magambo tugomba kwiga Bibiliya. Because that is the only way, for us to have faith. Ubu nibwo buryo bwonyine twagira kwizera. There is no shortcut. Nta nzira y'ubusamo ibaho. There is no plan B in faith. Ntabwo rwose abaho praba cyangwa se umugambi wundi mu kwizera. The only way is for us to learn God in the Bible, to learn his word and obtain true faith from it. Kurako inzira ihari niyo kwiga Imana, kwiga Bibiliya, ukakira kwizera binyuze muri yo. So I began also to learn the Bible, although I was distrusting. Nubwo ntayizeraga ariko nize Bibiliya. And I came to find myself having faith into the word of God. Byarangiye ngize kwizera nizera Imana. When we read the book of Romans chapter 10, Yusomye Abaroma igice cy'icumi. let's read this verse before we end. Mbere yuko dusoza dusoma Abaroma igice cya 10. Verse 17. Murongo wa 17. So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Dore kwizera guheshwa no kumva, no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. How does the faith come according to the Bible? Ngo se ugendeye ku Bibiliya kwizera kuva he?
Faith comes by hearing the word of God. kwizera guheshwa no kumva ijambo rya Kristo. Faith does not come by deciding. Ntabwo kuzanwa no kubifataho umwanzuro. It is not us determining to believe. Ntabwo ari twe dufata umwanzuro wo kwizera. But when we hear the word of God, ahubwo iyo twumvishe ijambo ry'Imana, we are able to learn about God. twiga Imana. Oh, is this how God is? tukamenya ngo iyi niyo Mana. Oh, this is how God fulfills his promise. dore uko Imana isohoza amasezerano. This is how God does, the things which are impossible. dore uko ikora ibidashoboka. Oh, you see, God never lies. dore ntiyigeze ibeshya na rimwe. Surely, even though it takes so much time, nubwo bifata igihe kinini, but everything is fulfilled precisely according to his word. ariko ibyo yavuze byose bisohora nk'uko yabivuze. Surely this God is faithful. dore iyi Mana niyo kwizerwa. He is worth to be believed. niyo rwose ikwiriye kwizerwa. That is how faith is able to be born in our hearts. uku niko kwizera kuvukira mu mitima yacu. So, dear listeners, bakundwa, I hope you don't just follow your emotions. niringiye ko mutakurikira amarangamutima yanyu. Please learn the word of God and know how God spoke and how God works. mwige ijambo ry'Imana, mumenye uko Imana ivuga n'uko ikora. Yes, thank you very much. murakoze cyane. Today we will speak up to here. uyu munsi turasoreza hano. Let's pray. dusenge. Father God, we thank you in this time. Data Mana, tugushimiye aka kanya. Lord, for many years we have been trying to believe in God, forcing ourselves to believe. imyaka myinshi twabaye tugerageza kwizera Imana ariko tubyihatamo. But Lord, this is not how faith is obtained. ariko siko kwizera kugerwaho. The Bible says, let us learn God. biravuga ngo twige Imana. When we know God precisely, iyo tumenye Imana neza, we can't help but to believe in him. nta mahitamo tugira keretse kuyizera. This is why you have given us the Bible. niyo mpamvu waduhaye Bibiliya. Although it's a thick book, nubwo ari igitabo kinini, it's complicated to understand. kigoye no kucyumva. But the more we learn the Bible, we shall have the true faith. ariko uko twiga Bibiliya niko tugira kwizera nyako. Keep guiding us into your word. komeza tuyobore mu ijambo ryawe. Father, rero we thank you. turagushimye. We pray all these things in the name of Jesus. byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. amen. Thank you very much. murakoze cyane. I hope to see you next time. niringiye ko tuzabonana ubutaha.